Kathamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. The message I impart is unity, togetherness. We are the village that the future will look back to and either praise or look back in lamentation. Mopresidente yo montšhwa wa Botswana a itsisitse maitlhomo magolo a gagwe morago ga go tlhomiwa semmuso. As the community, we have closed down the TFC, we have closed down with their cars. No one must go in, but people who have already inside, they can go out. But there must not be anyone who's going in to buy any product from here before it can be verified by the government. Baagi ba ba shagetseng kwa Mangaung ba batla gore mabentlele a baditšhaba a tswalelwe. Mo metshamekong di Springboks di mekamekana le Scotland mo bokhutlhong jono jwa beke. Mo gaetsho madume tla re inosekang nkgo. Mopresidente wa Botswana yo o tswang go se kokomala mo advocata Dumaboko a re maitlhomo magolo a gagwe ke go tokafatsa ikonomi ya naga ya Botswana le go tota botlhokatiro. O ile seno fa ne a tlhomiwa semmuso go Gaborone Botswana. Bontsi jwa batlotlegi ba ba neng ba le koo ba tlotlomaditse Botswana ka thefosano ya sepolotiki e edileng motlatsa mopresidente Paul Mashatile, moeteledipele wa EFF Julius Malema, moeteledipele wa Bosa Musi Maimane ga mmogo le dipresidente tsa dinaga tsa Zimbabwe le Zambia ba ne ba le gareng ga baeng ba batlotlo bao ba neng ba tsenetse tlhomo semmuso eo. Letsatsi la ho keteka. This is a good thing, a new order, new Africa. You can see democracy is on the move. It's a very historic day. I think it's a truly special, and I celebrate democracy. It's a new dawn from Botswana. Moetapele wa EFF Julius Malema le yena o teng. There's no any other issue that is happening in South Africa which can destabilize the organization from coming to observe this moment and respect the people of Botswana. We come a long way with the president of Botswana, and we have gone through the trenches together. Motlatsa mo presidente wa naga ya Afrika Borwa o ne a emetse Afrika Borwa. We are here to support. We are very happy that the elections have gone very well here in Botswana, and today they will inaugurate their new president, and we're looking forward to working with them. Baetapele ba mehleng ba naga ena ya Botswana le bona ba ne ba le teng nako ya ho nka kano. I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. Motlatsi wa hae le yena o ile a thabela motsotso ona. It is an extraordinary season. Let me call it a season. It's a season where the people of Botswana have discovered that they have the power. They have discovered that the country belongs to them, and they have reclaimed their country. Ke nako ya hore a fane ka molaetsa. The message I impart is unity, togetherness. We are the village that the future will look back to and either praise or look back in lamentation. Let's send our roaring voices into the future to be the wind beneath our sails. Let's carry those who came before us, those we have today, and those who will come after us. Sophie Bukwena, SABC News, Gaborone, Botswana.
Stadium Bosetšhaba sa Botswana kwa Gaborone se tlhotse se fetogile lefelo la ditiragalo le boitumelo jaaka Batswana ba ne ba kopane go keteka tlhomosemmuso ya moporesidente yo montšhwa moadvokata Duma Boko. Gompieno Boko o tlhotse a ikanisitswe jaaka moporesidente wa borataro wa Botswana morago ga go fenya ditlhopho beke e fetileng le go ntsha lekoko la Botswana Democratic Party mo setilong le le saleng la busa naga eo dingwaga di le 58 tse di fitileng. Batswana ba amogetse presidente yo mošwa ka leshalaba mo moletlong wa go ikanisiwa ga gagwe mo National Stadium mo Gaborone mme ba solofela gore a batlele ka diphetogo. Re Mr. Boko jaaka a tsene mo stilong yana ke tsa re tana le tsholo tse dintsi tsa mo go ene mo special rona banana mo special ka khanya ditoko tsa ditiro yana ditshologelo tsa Miguel Monana ke go bona botshelo ba banana bo hetogile go bona re na le ditiro tse leng gore di a re khotsogatsa in terms of payment ya no tota hele re sologetse go le gontsi mo pusong e ntšha e leng gore ka hale manifesto wa teng one ba ntse ba o diragatsa re sologela gore ba tla o diragatsa. Kwa ntle ga lefelo la ditiragalo bagwebi potlana ba tlhalositse fa ba solofela gore puso e ntšhwa e tla tokafatsa le go godisa dikgwebo potlana. Ditshologetse tsa rona re le bagwebi re sologetse gore goromente wa gompieko go tla re direla botoka re le bagwebi ba botana gongwe go re thusa ka madinyana kana le distolo ga re rekisetsang teng. Ke sa ibela ka dikontraka mo Botswana ntse re le mo bogobeng e sola gore yana gompieno re tla tshela sentle ka dikontraka hela ka dikontraka ha wa le iba gona se se o thusiwang gore la ha o ka kae mo Botswana o be mo ba re ka o le lekgoba mme Batswana ba dira jana ba itumetse ba le mo botlhokong go le monate go lelwa itumeleng kgajana. SABC News Gaborone Botswana. Botlhokatiro, dikgwetlho tsa metsi, tlhaelo ya matlo ga mmogo le bosenyi ke dingwe tsa dingongorego tseo baagi ba ne ba di tlhagisitseng ka nako ya Imbizo e e neng e eteletswe pele ke moporesidente Ramaphosa kwa KwaZulu-Natal. Maitlhomo a Imbizo e ke go ikamanya le baagi go utlwa ka dintlha tseo di ba amang. Go solofelwa gore seo se ka thusa puso go tsiboga ka bonako. Baagi ba Mgaba ba fela jaaka ba bangwe go ralala naga ba lebane le dikgwetlho tse dintsi thata di akaretsa tlhokego ya metsi, bosenyi ga mmogo le botlhokatiro jwa bašwa. Barutabana ba ba tshwenyegile le bona ba dirisitse tšhono e go lotlegela moporesidente ka dikgwetlho tseo di amang lephata la thuto kwa KwaZulu-Natal. Beke e fetileng ditokololo tsa SATU di ne di dira ditshupetso gareng ga tse dingwe di ngongorega ka dituelo tse di diegang le tsamaiso ya letsatsi le letsatsi ya dikolo. We are asking this question. If you cut the budget of our education, but in the constitution you still declare it as a basic human right, kuzoyiwaphi? Okwesibili, njengoba siku 2024 just celebrated democracy to 30 years. Part of what the constitution says is that it does recognize the injustices of the past. And we are saying, if we are committed to that, why, President, are you taking back those two clauses of the Bella Bill? Because those two clauses are meant to address some of the injustices as well as the inequalities. Tona ya thuto Siviwe Gwarube o gateletse gore lefapha la gagwe le ikaeletse go rarabolola dikgwetlho tseo barutwana le barutabana ba lebaneng natso. KwaZulu-Natal e na le palo e go godimo go gaisa ya barutwana mo nageng. Mo ntlheng ya tlhokego ya metsi, puso ya amogetse gore go na le dikgaolo di le dintsi thata tse di santseng di itemogela bothata boo. Pha ele wa umkhomazi sine project ye 8.2 billion eza kwenza into basitsala amanzi kulo wamkhomazi swenyusele apha phezulu ndiyaqonda abantu baphaya bawuyibonile esa structure with good engineers sizawatsala amanzi siwafake phaya ze siwasuse phaya angene ebantwini. Moporesidente Ramaphosa o rile puso e lebeletse gape ditiragalo tsa botlhole mo dijong tseo di fitileng ka matshelo a bana. The
Department of COCTA, Minister SABC, is working on this, and the proclamation that regulates spaza shops, the licensing of spaza shops has been approved and has been promulgated. But we are also looking at this matter from an agricultural point of view. Moeteledipele wa EFF Julius Malema a re tshwetso ya moadvokata Dalimpofu ya go ikamanya le lekoko la Umkhonto wesizwe ga e gakgamatse. Mpofu o itsisitse tshwetso ya gagwe ya go latlhela seditsi mo EFF maabane. A re MK ke lekoko le le lengwe fela le le ka kgonang go isa naga e kwa pele. Fa ne a bua mo podcast ya EFF, Malema o rile ke lobaka Mpofu a batla gore EFF le MK di kopane. I firmly believe and honestly believe that the organization with the bigger potential, let me put it this way, and I'm not just talking about size now, I'm talking about quality, not quantity, the policies and so on, that has the bigger chance of achieving that national unity, real, not the fake unity of the GNU. Morago ga dingwaga di le 10 e le tokololo ya EFF e le modula setilo wa bosetšhaba magareng ga 2014 le 2019, Dalimpofu o latlhetse seditsi. Fela presidente wa gagwe wa maloba Julius Malema ga tshwengwe ke tshwetso ya gagwe. We respect this decision and there's nothing we can do about it. He has been there. I know of the work they've been doing. I know of the work he has been doing and all of that. So this has never been a shock to me. It was just about when is it about to happen. It's going to happen anytime, but we just don't know when. So it eventually happened, and we're fine. EFF e ntse latlhegelwa ke maloko a le mmalwa a inyalantseng le MKP fa sa le lekoko leno le tlhomiwa ngogola. Ka Phatwe motlatsa presidente wa EFF Floyd Shivambu o kgaogane le EFF go nna morulaganyi wa bosetšhaba wa MKP. Mopalamente wa maloba wa EFF Mzwanele Manye le eno tlogetse lekoko mme ke semesegolo sa MKP kwa parlamenteng ga jana fa tokololo engwe ya maloba ya EFF Busisiwe Mkhwebane e le morulaganyi wa MKP kwa Mpumalanga. Kgato ya Gampofu ya go kgabaganyetsa go lekoko kganetso la semmuso e bonwa jaaka maiteko a go aga lekoko le go le thusa go kitlana. Khabagare MKP le yona e solofetswe go itsise mokwaledi kakaretso wa yona yo mosha morago ga go rola marapo ga ngaka Sfiso Maseko yo boneng tiro kwa bookelong jwa Chris Baragwanath. Katlolo ya tshoganyetso ya balatofadiwa ba le babedi mo kgetseng ya polao ya Gasenzo Meyiwa e sekegilwe kwa kgotlatshekelo ya Pretoria. Mthobisi Mncube le Fiso Guhlentuli ba ntse ba ngongorega ka maemo a makgwakgwa kwa kgolegelong a akaretsang go tswalelwa ba lenosi. Go le jalo babueledi ba mafapha a puso a amegang mo kgetseng eno ba re kgetsi eno e phimolwe mo lenaaneng la dikgetsi tsa kgotlatshekelo. Yo ile mokopi wa ntlha o tlhalositse ka lekwalo la maikano gore fa a sala tshwerwe ka Sedimonthole wa 2020. A re se se mo baketse kgatelelo ya maikutlo mme o na le maikutlo a poifo le go tlhoka tsholofelo. Ntuli yo ngongoregileng ka gore o retelelwa ke go reetsa mo kgotlatshekelo le ena o ka ile ka lekwalo la maikano gore o tlhaoletswe kwa lefelong la gagwe a le esi dingwaga di le 2. Babueledi ba bone ba boletse gore ga gona mabaka a gore ba bo ba tswaletswe kwa karolong ya kgolegelo e itsegeng ka CMEX. Ba tlaleleditse ka gore go ba tlhaola go tshwana le go ba bogisa ka ntlha ya fa ba sa kopane le go buisana le batho. Fela babueledi ba mafapha a megang ba begile fa go na le mabaka a utlwalang gore ba bo ba tlhaotswe segolo thata ka gore ke disenyi tse di matshosetsi thata mme ga ba tshwanela go gololwa. Katlholo e tla rebolwa ka la bobedi. Dikgwebo ga di dire sentle ebile di a latlhegelwa ka ntlha ya go tswalwa ga molelwane wa lebombo o o golaganyang Mozambique le Afrika Borwa. Molelwane o tswetswe go latela dipego tsa ditshupetso tse di tseneletseng kwa Mozambique. Khabagare bothati jwa taolo ya melelwane bo letile
bothati jwa Mozambique le go lopa mafaratlhatlha a malebana go thusa batsamaeto le go romela molelwane o butswe go le gonnye. Go tidimalo e tseneletseng kwa Komati Port, toropo eno e tlhanaselang ka gale e ditimetse gompieno, mme mabenkele le ona gana babereki. Dikgwebo di latlhegetswe ke letseno mme tse dingwe di fokoditse badiri. There's a lot of businesses in Komatipoort that has closed their doors. We have to make shifts. We can't keep all our staff working. So eventually, if this problem doesn't get solved, there will be losses on our side as well. Beng ba dikgwebo ba re go tlile go ba tsaya lobaka gore dikgwebo tsa bone di tsosolosege, mme jaanong ba bile ditsholofelo tsa bone mo setlheng sa meletlo. You can see parking lots empty. Fridays, Saturdays, Sundays is our busiest times. It's been tough. Ditekisi di ne tsa tshwanelwa ke go fetela kwa melelwaneng e mengwe le fa go le jalo le tsone di latlhegelwa ke letseno. We lose a lot of money on the taxi industry. Like I say, one taxi is making more than 50 to 40,000 a day because they're traveling a lot every day to come this side. We got the 29 association crossing border to Mozambique. So from now on, everything is stopped because of this border is closed because the things what happen in Mozambique. Jaaka maemo a boela sekeng kwa nageng ya boagisanye, bathati ba botsamaisi jwa melelwane BMA ba tsweletse go buisana le balekane nabo ka kemo ka kgonagalo ya go bulwa gape ga molelwane, mme ka ntlha go utsiwa ga dithoto kwa molelwaneng wa Resano Kashia le kilometer 4 kwa ditraka le dithoto di kwadisiwang gone, batlhankela ba Mozambique ba letetse go bona dikhomphuta le mafaratlhatlha a mangwe gore ba bule gape molelwane. They are busy trying to get computers, but also to replace the vehicles that have actually been banned, which are very fundamental for their work in as far as customs is concerned. So on that basis, they are actually saying that they are busy trying to ready themselves to be able to allow the port to be reopened. Matsadi a go tswalwa ga molelwane ono mo ikonoming a tlile go utlwala mo dikgweding tse di tlang. Dikgang di sa roropa mothwetso baagi ba ba shakgetseng kwa Mangaung kwa Bloemfontein ba batla gore mabentlele a ba ditšhaba ko lefelong leo le mafelo a mabapi a tswalelwe. Baagi ba lopa le gore mabentlele a magolo kwa go rekang batho ba ba rekisang mo mebileng a tlhatlhobiwe ka ba dumela gore modi wa botlhole mo dijong mo toropong o tswa ko teng. Mabentlele a ba ditšhaba a itsegeng ka dispaza shop a tla nantse a tswetswe ka ntlha ya fa mangwe a ona a na thubiwa le go utswetswa dithoto maabane bosigo. Se ke fa barutwana bangwe go tswa kwa dikolong tsa Bloemfontein ba sena go amogelwa ko bookelong jwa Pilonomi ka ntlha ya fa go bilelwa ba jele dijo tse di nang le botlhole. Barutwana ba le 47 ba ne ba tseelwa ko bookelong morago ga go ja di-chocolate le di-biskiti. Baagi ba ikanne gore ga bane ba letlelela mabentlele a ba ditšhaba go dira mo lefelong la bona gape. Ba batla gore baagi ba legae e nne bona ba tsamaisa mabentlele ano. E sale re isa memorandum mane masipale last year ka yone nako ena ya November. Re kopa gore batho bana ba di-foreigners ba di-spaza shop ba ke ba tsamaye mona gobane ba rekisa ntho tse sa lokang for bana ba rona le setšhaba sa rona. Jwale ka kasheko lena bana ba se ba mitilwe maobane sepetlele mme ya ga di MEC di teng mona di ba tlo go bua mona ha ke tsebe gore ntwe wa tlang go e bua ya bona ke efe. Rona re le community re ne re kopane le batho ba governmente ho latella di vendors le di shop owners tse di rekisa dijo re ba botsa ba di reka kae ba hlalositse gore ba di reka mona TFS and other places tse tshwanang le di wholesale stadium. Jwale re rona re le community re kwetse mona hore ho sa keniwa ho tlo rekiwa re emene pele governmente le masipale ba tle ka di specialty tsa bone batho ba le gore ba latella ho tswa sekolong ho checka di product hore na di nepahetse gore batho ba nka di sebedisa gore ba di je le bana le rona setšhaba gore re nka di Batsadi kwa sekolong sa Ihobe ba tshwenyegile thata morago ga tiragalo ya maobane. Ha ke thola maletsa hore hona le bana ba yang hospital ko Hobe ka lebaka la chef e ba e jileng. Ke kalame taxi ka tla mo sekolong ha ke fitla mo ha manete ke fumane le chaos fela.
Motlatsa Meiara wa Mangaung a re seemo sa ga jaana se tlhoka tsibogo ya ka bonnako go tswa kwa bathating. We agree that immediately the executive mayor went somewhere and engaged the SAPS. Immediately come, we're going to sit down and engage with all the stakeholders, and then we'll come out again and give the proper statement that what is our program to deal with this matter. Mapodisa a tsweletse go baya maemo leitlho kwa Mangaung. Batho ba le 29 ba tshwaretse dikhudego go sa le gale. Di Springboks di tlile go thulana le Scotland mo metshamekong wa ntlha wa leeto la bokhutlo jwa ngwaga kwa Mayfield, Edinburgh ka Sontaga, mme setlhopha se tlile go etelwa pele ke Eben Etzebeth mme Siakolisi o tlileng go simolola kwa bankeng. Mofenyi wa sejana sa lefatshe makgetlo a le mabedi kwa ga Smith o tlile go iponela motshameko wa bosomamatlhano wa bosetšhaba. Mokatisi Rasi Erasmus wa kareditse Franco Mozart le Archies Neyman ba baneng ba gobetse mo setlhopheng. We're definitely trying to move away from the fear of losing. I think we all have fear of losing because you're representing your country, and same with the Scottish players will be the same and the Scottish coaches will be the same. But I think we're trying to lean more towards the fear that we did not leave everything out there, that we don't have regrets when we sit in the change room afterwards and say what we played within ourselves, or we weren't brave enough to try something or to do something. But we all have fear of losing. It's never nice, what happens after losing. But we're trying not to make that our cornerstone, more not disappoint people in the effort that we put onto the field. Ditsemega tse di sireletsang sejana sa League Mamelodi Sundowns le setlhopha se se magorogo mašwa Magesi FC ba lebile go fenya bokgwetli ba bona gore ba kgone go fitlhelela makgaolakgang a kgaisano ya curling mo bokhutlong jono jwa beke. Sundowns e tshameka le Marumo Gallants fa Magesi FC e thulana le Richards Bay. Motho tla re se latswe bobe re be khutlo fela fano dikgang tsa rona di a bona mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano. Kgaso e latelang ke a sepedi ka mosomo SABC 2 le SABC le hae ga jana tla re sutele ba lefapha la maemo a bosa go fitlha nako e latelang Wetso Pula.